Petie umudu moro adita me logic. Peti jojo juango pota moro adita me logic. Peti udon kune moro adita me logic. Iwi yungo akelo Dubai okomo. Okobo ne ingol ba udon kune. Kapo di biru jemuna jema itoro chik ingol ba udon kune. Dogo yesu lo ko jo wa honda wa kan na menga tor po lila kara chai jo ko do ko ruju kia ma ruju do ko re hey ingol unu ba do ko re ang ni di gogi mang ma do ko we jo ko do bed ni ingol ba do ko re where you can that card or something. Oh, luak mela arabera tinu me amara James Alela chuda. Uchunu e ya duogi me kot pe ngato ya doki miu ni e yito bacho moro gi ni e wood bod Museveni. Ha? Museveni wuma hukubi wuko kana ler. Jokero nutia kodi ha one pe otwaro tingu pehe wa wo lili nyim Museveni. Ha? One pe otwaro tingu pehe wa wo lili nyim Museveni. Amani ina chelli. Ena da hicha hokoni. Ha wana yito bach. Apango bacho word furu bot. Word bot Museveni. Oh Johnny kodi kwe yapi ngori. Abeda tino mea mara man James Alele ajuda itie wuro ningo oreme doe atia mitukobo ginora pire tek tutwale nina tini ni ama atia kwayo ni kani ningo ne winyo kede da mito poyo tutwal wun luaka me ti following an wun luaka me pol karai mio comments mio uno tam pire tek tutwal wano tikiri jua meneno dang te karakara dang tieda mitupo yu tutwal ento lawe kai ibe program anakwa yine timber like share mi comments oro pire tek tutwal konyo miatam kire neno ngoa mira timi ya nyim dong luaka meti lao ameti ati konkire lebla me koboni guok enda metieni pelelo kede chaki ya wotere mano beru kopela pire tek tutwal dong luak melao ame pera warabor amiti kwa chak chwalo pocha duong tutwal bot ruota chwech ame ogwaha ame ogwohi ame ogwoho wan lao eka atemito chwalo poch botu tichuba irumwa papat amitu poyo yelewu meneno ni ikelo wunu kuj ilao meneno ni peiling wunu kare polere wak dul me interreligious leaders onyoni utichuba me onote karachiel amitu poyo twal ilola me ilole wunu kere amitu log ikopi kom tekwaro me lao amitu log ikom ngola ame okihu katukede achochoke luak melao kobdo tum luendo tumoko amiti kwa duok jo chien ikara me o dul waria rioni worrate kere Museveni jo worro olaro kupa pul kucha Museveni tekoboni ginatie dohi wori poru unukop kapor kopo be olo wuko woruni kot eka jote duogo dul ayosam odure bi tayele karachel kere bishop olwate choyo warga meluongo jore ni jobet ko iporo kop wuni niang wuno ibiru following wuno jo dokune te kwero ko negin pe omito poro koporo ken ota kwero giroko one mir wodu ikot Museveni ko ni worry kot gin kumena te biru jem ni worry kot eka lwake lao duj tayeni kot ena yedo abino dwe kujone dan lao te biru koboni ngoa me koru katukire en ngoa me wando bino tikire en ngoa me wando bino lobo en dul
mete kwaro mene ame wando binu chungiye so man ginna me joberu kobo amiti kwa duoku ngoa me o speaker me lao cultural institution okobo Willie o modo amita quoting kopere ameeno kobo Willie o modo kobo ni en kere Benjamin ukigi gin o kwao korgi oko dangote moko ni ngoa me kod binu katukere gin duchu binu lobo Chawa ni kita korra dugu kede wano ko bijowa o mako korwa kedu ki Benjamin gi ko ni aduga kod jowo yote dugu tikaradi karachiel everybody is happy now kod te duogo meni repair yo aboro ame ngolo gwango kulu ko oho ambassador ni pe wire kanoro pe mede anyim i kuongeregi pe mede anyim kede ginoro keken ni ene beru won nyashi Jote lobo manasha. Jo mesai dodon kune yigite beda yum en William moda shelly. Te katuta nyutu yum ye. Te konyo gwangu kuldo pe wire kanora kada shell ni ene bedo wonyashi. Now, ginna me atia mitini ya unu kakanuti ni amane. Amane o gwangu kul te katuke message. Ni en achalo bala ngata me woro chik ene ye ngola okikocha now ginna me atia mituko butini amane dulu do kune kore no katu tengolo ni kot ulo joni side ariari odu now William modo yini chaho kello kope kahado ye ni Acholi kede lao Acholi wun yo don kune ibedu wunu kede lawyers chochok lawyers piera bichel noro ento judge Philip Sodoki teka tuni court ulo Johnny Duch pera ulo ogwangu kul keken ulo don kune ulo ogwangu kul dang teko boni John Arioni Duch korlo gi ko yera gi Duch Pio woro kakare. Eka ote duoko muze yosam ebi ikomere. So, yini tuero chako kelo nyi Acholi ingoli nui chako ningo. One pio mito ngatame amito inciting violence. Yilao. Unyoni kahame lao kere kahame Acholi. Ka yini neno ngola niyen. Kai kwano angol kopu cho pot papara piera bichiel wiario kana rachi lao kawe hakubi uni lao kwano rapetwe joria lao ba ento peho tieni kadu ngucho jama choa ping ka jami tiu choa ping jope miro kwano details na hiya giki jope miro kwano en ngola me korum katukere te chwalo email ame ngato roke kentwero kwano peo koba pola joy winyo ti apenyo ni kod karo kobo ningo eto jo achieli ti social media jo achieli koti kwa ochwalo ti chika no ango atimo ichama neno kotcha okati rap results akwano pot pa parmena machiel moko ka gen Johnny yeno eka tengwe straight ruling me agiki eno kere nido akwani chen ateniang yure ngomi ongalo copy ngomi ongalo Joanna Rioni dusho atenunguni it was excellent ruling ongalo ngolme rieho ngolme atitini kope kahamoro peye kope anita mongoro peye now umodo karachiel kede groupi icha kukeluno kong speaker me parliament honorable Anita Mong right honorable speaker icha kukeluno ikesa laoningo mi ubet clear ni Anita Mong kiru wone mere we now we ngibangido ora bola se we tie la we nyi wa da la we ruwa kun wuna cheli ena yono itimi tunu kot
ichako kelo uno Honorable Minister of Health Jean Ruth Acheng Muchiero ichako kelo uni gininingo man ubedo ngola me good purely Acheng pe obedi court Honorable Ingola Sam pe obedi court ichako drugging unu Johnny inciting violence inciting lao ni donyi kodi gininingo ka wuni mogo ni wun pay lo wuno chik pay me wuno chik pari yera wu mena machiel wun kumpoleri yino modo atamu lao miro ko nge background ni kwena me yaye lao miro ko nge background chaki papi background iberu ogega jami me tekum petero jokanoro Kayini bera tela, kayini beru speaker, ko be one, amanda metilao, kwe uno, beru uno kong mod. Wano tikide lawyers, look mere, beru uni lawyers, look mere, chuchok lawyers, Pierre Bichel. Ko be a man, one podomi to studying gini, otene no kireme responding, beru uno mod, li uno, coronation ongoloko, ginoroke ken pe atimere, eka itelo bunu chik eto pe yina che liberu speaker me ruchu jo miro nen ka action ni reaction ni ingo ameti atimeri chawane gina jo miro nge amiana mitila onge me achiel o modo tia timo camouflage tia mitoni kwera puppet kwera mora me gin aworo kero o modo luo jo ani emiti jo bin mejo nen a way forward emiti loud to bin emiti peo wito ken bin menen way forward that was good ikoni cha chelle ken no diku amani jo bino do hiero koni wano miti kwero do kuno kotin peda nera no yehunu me kwera eno Whether we talk about a trouble aya me ko protect chuny me shall lao ni a diti wala wi ko tin diga to ko ga mani so tonight status for Museveni Munu no common sense no reality kede apap engineer udon kune now yini kero combination o mi tambori ikero yai eka yin engineer udon kune yini bero ngato kwano ngatora riet eto i combination ne advisors ni ename onegi huko eka yina itelo buka yorgia loba ilokatin primary yina na yemiri chumnyut leadership kita me ogwango kulti atemokere iwinyo messages ame ambassador ogwango kulti akobo okoni la obedo mot okoni ana yenkere yera me worne opo jogi me kot opo lao opo luag long da okoni jo me saidi jo long lao long dog dong ping High Court judgment, Uberoko Bunyiani, Patina Madek, Dixon of Bangkul. So Yakina, Warena one work at the court, I made to pour your Olambuji, I made to pour your Pilida, I made Chung Pir White Court, I mean, got to tell Wigi, Obedo, Minwa, Emmanuel Garo. I pour your Angol Cop, I'm obeying with case one. Angol Cop, Justice. Philip Odoki. Akoni eno nyuti luag me Uganda. Ningo lokopa tira putie. Diteni. Ikomngola wano neno ni wano ye ningo lokop atira otimere. Yen jo kendo chunjunu ya oponi court pe. Yen kai wori court bero piolonyo. Ana miro kubukoba tira ni wano bero ka chulo oja wa chulo ka pirida. Peti angol kopara wano chulo. Meme melako case. Chene wanu pe eto ban khonywa omyongolo ko batero bedatie apodang kanisha kere jo medini dusha amo bero lego piwe kom kara me kesi no teworo ni kan bero lego kabero par le otichilam jo bero lego kudina dina o par lo no tele ni ngolo ko batira bedatie anyima lawo tabera be do mi wano po dini amo bero lego pirwa ameda pote me lego pirwa ni note miro go ijilawo iya ngolo ko batira me tinu dogo. The one National Cultural Foundation, a child want to be the new one of Jolo,
ng'oli iking'ware dio. Iwinyo wuno ng'wame Honorable MP Ayotoni Okobo. Ayotoni Okobo ne kot endoti Okobo ko. Luak melao. Aramito chwalo kwena bori. Amito kop kum bori yin. Dana chela metia winye chawane. Peti ngatora melo chik. Peti ngatoro amelo kot. Kong do behaving wuno bajo ame okwano. Kong do ulubu wuno chik. Kong do ulubu wuno kot. Dami tumoko boro ni kar gina medua dugu kuj. Elao eni ene. Kot tame ongolo ni. Ena dugu kuj elao. Now, udon kune tikere lawyers, tikere expert, tikere jenne, tikere jammi do. To ba ma do won would be one de oro yo wanga mera do bangeo. Wana bero ke na tika bor me wore wana yini ko chimcho no ticket ti meeting. Ana ko ishimba pia na me do yo ngore po ti me ko don ko. Le ke na gina do wa ye mo. Mo ko ki chenja me wu ni ke na ma je ma yo te ko ne le te ni la uno. Ana na te kwa ni chen ne 30 million ata pero. Ana na pero 30 million e dola te me de 10 million. One day do me Kampala do 20 million. So kene ka don ko ngo cha ko chena cho. At biro mo lo cheli do ko. Lo da ra chapelaro. Ana me the message. Actual message we jo. Judge Philip Sodoke. Gino studying gini. Otaneno kwena mistake tiye. Otaneno kwene. Otatimo gina appeal. There is room for an appeal. Achuka pe lao. One ena ye okelo uno kuj. Lao. One olwenyo uno kara like. Ento court endo tieho. Korumi ya waungeo. O institution nene amiro lob. Korumo kiwane meo duri bini. Ena ye obedo. Foundation na lado piratek. Now. Jotia biru kobonia Lao Cultural Foundation pe tie pe existing. Do ano moduri kiri wuti wani Lao Cultural Foundation ngo. Now yinu modo. Ikara me kupu don kune pero katu. Aloki jo nuti te yosa modurebi. Irome cha kukaturu nkeli ni manash pe existing. So Lao nutika kwena. Pe kongen kope wonyashi kope witon aloki musee yo samodure bi eno dogo entu wunjo do kune ena ye balo wunu tela musee odure bi pe ye wuna duongo eno chawa meweo kare ti kod kare ti pidu chawa meti chera me omio yo samodure bi chawa meti unuti kwen wun ena ye kelu wunu confusion ye lao Eka lao tima wuno me kicha. Tima wuno kicha meko buni. Wun lao pe ichung wuni yateni. Iloko dudu kiti. Iloko dudu ichadu. Jo lobdo ngwa meko roko. Now, amanda te winyo modo. I group pere. Jo a wiki o top. Ni chawane. Umiro dok chohere ngwej bod Museveni. Now, modo. Iwod bod Museveni te kobi Museveni nga. Wano boy wunu bases da ko likonwa wunu. Owo na status bon Museveni. Museveni mi wutam ni dugi poru wunu kop. Ikwero ko yinu modo. Ikwero ko yinu don kuna. Ikwero ko yin jojo jwangu pota. Uleti gweagi. Ikwero wunu ko. Medukira lok wume ara mebero kollo wume jadu katia lok tia kollo wume ai jin kong tikwene ai chi yasheli do hi wumoto kede jo kai neno wuma pe oloho kwa mi to penyu wun lok melao anahani iloho yi wumi awene ai jin pe iti kollo yi wumi iti lok miyo speaker Anita Mongtam Speaker utimo ngo jowa uno. Speaker utimo ngo kong ite kwaro melao ne. Obinu loho kong ngo awuni winyi uno. Jin koba. Eka wan lao udonye chwako ginora ta.
Kobe kom speaker. Speaker nita mong. Wake loud baby. Speaker nita mo timo ngoy lao. Ko bauno kong. Ame tupo yo ambassador addiction ogwango kul. I message jera eno chwalo. Okoni wano lao pay ko poro kede nita mong. Ye uno kel duon na mea ya Lango Cultural Foundation. Ikom luen kere koto bilo kere goyo bul me luen ame okato ikom imat speaker me parliament imat aneta mong kun bul kere bilo me luen man aduong William modo me Lango Cultural Institution ena yetia koto kun koboni imat speaker o tiu kere teko mere me loin kun chuago Lango Cultural Foundation. Don bodun luak me lao long me tipashu kede lo baako worena. Ana chalo ngata dit tamobiro chung pi Lango Cultural Foundation ni kariman me rushu. Amit nya kop kana ler ke ka Lango Cultural Foundation. Obini ngechwa ni jomogo ame tiate mobalo nying imat speaker imat aneta mong kun koboni en tiati kun chuago Lango Cultural Foundation dok obero me ywa kon kere gufu me loyo Lango Cultural Institution ame obero modon kune man kope goba at dita petwere don kobi gobani wegbeli imat speaker po bedo kere chingor kiken ikom ngola me kor rubina kome alober kere winyu chik kere evidence yoni jaden ame kor winyu Inge ya neta mong pe winyu kobo. Anita mong bedo kum lao. Anita mong onyomi lao. Anita mong bedo munahan. Onyomi yuyima. Uyima eno chaho nyom Anita mong. Anita mong bedo muna. Ubedo amuni. Tineno. Pio wow una Anita mong ignora me konyerepe. No. Modo. Odongo kune Jojo Juango Pota Karachiel kede Bosco Gwange dollar. Yini ti in charge ichienta meo raone. Chino raye kana duong. A man wini chaho metuno timo camouflage. Mechualo video menne nego rinyo ta yida tata. Ni manu chienta jo ra duong wakuti ukeroko. Manu corruption. Manu diro ame wini ti katukere. Theft by trick. Lao mi contribution ni uno me coronation. Now coronation peo ti mere. Guo unu chenda lao no a bear. Manu no beru contribution. Yes. Eto mo meti yu ginoro apire tek i lao. Chini o ti uraye kanu romu billion. Geri ginora me pire tek i lao. Pien chinde no do bino ko pera do ngadwo ko bodjo no chen ento pay timu unu camouflage pay timu unu kuoi widiro ni manu wini beru unu ko ikwera ni manu ilulu unu jo bino no wune ni cholo air ticket gi lohe billions a jo cholo ni timu ni ngo one pomi to kuome widiro so ame to kwa yo lao ko buru achala tinu me amara achala balangata me tikere ngej ana kwana riek pia loho ka loha tata kiken amenua kwanye ka noroge ken ane na tieni atikere master's degree pia ti degree achelle ken ati master's degree in business and administration atikere masters in management ikopi kom journalism. Now, ineno uno kote modo. Awuma chitemi yuno riema tiche radio noko. Niya o mashobero fake news, mashobero ngo. That was the truth. Opio Bobson, ame o riemi radio no.
Miri nenni dwa una tinni radio meo yor. Ha? Katwere a wubi no miru ter o lache radio. E court miru chula wubi no. Huh? Because it has happened in Ameno Katukedi was the truth. Where is Museveni? Did the coronation take place? Ginoro pay. So Riema wubi no amor Riemi radio no. Pi bora modo. Pi bora juangu pota. Teme yo jo Riema wubi cha koi radio. Huh? Udo kune na me tia pito jotunga wubi che. Huh? Ilao konga mawini ngiyoni pingtia tek. Awubi cha tia yil. Awubi mara teka. Tia me jo maro. Eka one group me journalism. One group ucho amuta me iti wuni lao. Mieri neni supporting wuno. Awubi no jodwa iti chere. Meo yuriyot. That was wrong. Pen na yeo instigating news cha. News cha unudutiu spread yoko, it was everywhere. In fact, entity mobere enumi wunda ingi unu mwa metia timere. So arakoni do una wubiche okoi radio itichere meo yoriyot. Eka pe toku unu kede chura moro ni chamu unu chenda lao ame lao rao ichungi duchu. Wuni neno wuno kwero do kune na hagabi pingo nu yepe yom yateni machora me pio ngiu kweno yaye uyata chaku wange buje inina me jwa wotia wogamo do kune so wuni neno wuno odo kune omiro lochi enti yora peber chaki yelu musei odore be peo enjoying tichereno. Alocha me chere na higot. Wun jo ame awor mashi wor wuni kwero don kune boje. Chaki lira kano na hapaj. Inero unu kita me lamero tu yeger. Eka chaka paj wuti boje kwena me wor rigi wuni yeche. Inero yo moro ti kune. Udo kuno chere okoi God. Nipe ne gote onyo lama che gote tungi. Utushu pi. Wanu winyo ni pia eno tushu kong. Peti ngatori area mere. Ame woro jolo pi ture. Aloj beda manne. Aloj beda manne. Luak me la wana penyu. Aloj bedu kuma manne. So, kadi do beda koptia tek. Kong do bedu wunu ping. Udugu wunu ko kara chiel. Eka utatamu wunu kara chiel. Wun wigi tonge no eno. Wunu wi tonge. Kono kani jome itogo. Wuneni nehu wunu lao. Wunu wi tonge. Koe nen kong kitame itimere wunu kere. Eka ite nenno. Ngoame korukobo. Kwano wunu. Ngoame korukobo no achiel. Kitame itoro wunu kere chik. Chake kare me yira wu. Ikoni chik boloko. Ane obonga chuda. Obonga chuda katoa hokong. Piero bonga chuda yine ni loha tek. Ni manu jomiru yuchi hoko. Owor wuna nyima bon chik. Obonga chuda. Katoa hokong. Gamijo. Ngoamedu koruko no. Yin chairman me electoral commission. O nyera ngaje. Yin yaite Yusam Udurebi obino koweni endwe wol ewe kotela te chimo jome electoral commission eka udon kuna techa kukwenyu huko iyo Udurebi tam pete chako berabe kunu doa chelle ko konye duogo ko ite muze Yusam Udurebi kai duogo ngoge bedu mod ite koro Udurebi yobiera aite participating kerejo. Ite winyu kombora o tini ngerino. Ite winyu kombora o modu gi. Ite winyu bora o juango potagi.
kaite komite mielo ko organizing election ko itineno ko pingo muze yosamudure bi pe unudu aweko tela mero ko idwe be adek komunu tia miele ngo kwa mita penyu dok tin komunu tia miele ngo odon kune pe yina chieli ena me ikubu ni duogo do ko ite muze yosam udure bi pe yina chieli ena me ikubu ni atore aduogo do ko anatore tore ni noti kwen Bible kubu ni ngata iye malo binu duoko ping en ngoa me Bible timi komi yenno en lao miru nera pori kanu enno lao ko biru unu ba jo me okwano adao kwano unu adao riek unu woke uchung unu kwa yateni we hati kide dake hane ate puoyo Dr. Lawrence Ujen ame amano bero speaker me Lao Cultural Foundation winyu unu loko chien lori ni itenge yune one otio chwalo tini chukuli wot puonyere eka wana chieli ena me otio koni puonyere konyere pe chik pe olop giname ochoping konyere pe kwenen konga witongoro ni ena wio top yen ame jo woro ni jo woro neno way forward enta cha okori wan kumukweru do kuno kotin la witamo para kwel chobo aya me ko protect chuny na chalo lao ni aditi wala wiro kotin dito ko we kuga mani amando higal poruni chik I porunu do ko e bal na tia kopi do e porunu ko e bal do ka lungu nyim kot mano do itado apiru itado do ngapiru kaloya maro tiye ichulu unu dong mano mo hepodo timu wa ber riemo would without cost eto ko tempting ame wuni timu unu niene temo turi wi ko temo pe woro chika me koruka tuke ame to puoyo ambassador Dixon Gwangokul pe koni eneti woro chik ati ame to puoyo dang chairman na chairman me chairmans duit me lao kere mayors duit me lao me katuka na lete koni gin olobo chik ngatora me peti alobo chik gin pe joining me konyo doktoro chik very good ame to puoyo to twal chairman ame to puoyo to twal chairman awan ame okatuka na ler te koni luak mirudong lob ngo ame koruka tukere very good well done ame to puoyo MP yutuni ame to puoyo MPs dujo ame peti alog kere jo ametia lo kami tupoyu ami tupoyu lego ame lego a lego ame hotel ame dini a papa robedo legi lao lego tiu kapiri kwano ngola me kod kwanduju we ni angoa me koruko eka ite mede wicho topi wanu wara ka nyim eka indi tenge yu pirikeni itengo allogira pirikeni kwena wido tie atia neno jomogo na haina koruka poduti ochohere ni worri mayas garden dok worri yemi do arieme kuno atia neno jomogo achiko mamantie woki podi miti chelo to Gwangokul podi miti ipori peho anga upeto tinuni nga kwa binu puri poruni lao yabunu ba ko wiwa wunu uyabunu ko wangwa ba wunu ami to puoyo to twal luak melao jo ame worri campaign jo ame oberi yele menen ni kushu beri lao angeo ni wundushu no iti yele wunu meneno ni kuch uduogi lao ami to puoyo yele wutu twal ochagdu ko bi wunu jo ko pateni ni ulubu do ko ngoa me koruko woni kudu mi wa ngeo ni tekwara bere ni endo beru ka mea muze udure bi udugu no lawe ye
lao duok kuma chunyi tek duogi ye kuma bo luoro wito yanu iworo wuni yodon kunecha duogo chien na bo luoro da kwa yo grupa muzee udure bi niko ito toro kon tekwa one tekera me odon kuno nu popo awuma shaka na beri ye ni kume obino tekuboni unu etie sho yo mon popo ha tekere mano dun kune no kobi kobe ket kuda tekere noko Ano do kune da lo kikoma ni ana mwatia cho yo mon meloi Bangarra que nada más venía a huir me choyo moy. Y ahora te hago ir a gatila a quedan. Banca que ratila a tek. A que huye yo a yo samchia co ando que yo me llama tek. Eka lao ameti lao. Kwa yebu wangu ba jori. No, iroma yeru na witoa shell beru London. Huh? Awitong amejo mere dape. Awitong ame ochahe tekere mere pire kene. Huh? No, ome to decency kodwog do ilao. Dami to kwa yuwu ni en chik awur macha. Otia lohi yeno. Neni mio unu constitution me tekwaro. Me lao uchunga tek. Ame gamente. Te ngay ni one te kwaro waen mi lao ngay ni one chik waen one di te biru kubi wunu jo kare me we jo ngay ni chik me te kwaro tie peche ngoro ngatoro wie dog bino top ndako ni wano tim mujami abo chik o jone na hichawa ni yena lobo doni yin podi twero kuboni jammo kene o shopping jammo kene pe o shopping itakodi wano bino one group wito o bino kwero ko pechi hoko o jone ye me ngao tima man chi awiyo ngatoro neno kobo o mio chi o dokchen i bible kara me otino me Israel, kara me jo ya yi Egypt. Achaki me chik te bino choro, God te me you Moses, 10 commandment, ni bino lo bonu gini, kaiti mo gini porri chik, kaiti mo gini porri, chik te bino. So peti ginora dita me lao chik, dami to kwa yu polisi me lao, ka polisi petwera mi to kwa yu munya me ti lao. Kodi wood ronga ni kuno kani group e wood nyachi mere dog poti kwere. Kodi wood ronga no rongo pinge miu no gig do ko. Kanora me joni podokti e chokere. Kadu chokere mora bedo muze udure bi nwen no luon. One lao. Koti do miru bed ayabwang. Koti miru bedong the last. Miru bedong the final. Ginna me do atiku rushu duj ame lao beru neno o beru koko wunu ni wek do jo record jo kwero por ko mi kalego jo kwero winyo tam ame lao beru mi ayen kodo duo ni do amanda himi to kwero wunu kod ala kudo kune tike de lawyers mere nen ngoa gin romotim but Mexico ame to poy ritual apap muzee yosam odore bi apap won deo won nyashiwa ame to koni oba konyi akari goru ni tie oba tie neni oba tie chunkedi oba gwogi naha meda metelowa ibiyele ibeo kanatek pei beo ilochide kere kuj ame to ne lao miru neni kere wag me kicha amete lao miru mi chungi amete lao miru ti kere dake hane meneno ni kuj udugi lao peti ngatora dita me lao chik peti atin lao moro amen wuru chupa ngol kop ni ngol kop me chuaki masha angol kopa riek olobo chik jodon kwene unu tikere lawyers gi chochok jo piera bichel nono
ento pot korologi nyuti gen pe olobo chik koti unuti kana ler apap atineo yili ichuno wano ti uchuaki wano ti yuri wano meto poyo ngola mekot wano chui ngola mekot penga toro ilao dok chuak yo moro metoro chik penga toro kel dokopi man ongolo beson kaha tubere me kaha inciting violence one pio miti lao apap jujoka malu oba gwoki oba kunyi oba chunkeri anatinde me amara James Alela Judah luak melao udugu uno karachiel luak melao ubolo uno tubere luak melao apuyu ututwal sharing commenting me tammi pire tek tutwal apoyo ba mi ugum